Sorry guys, liring thaga. Hai je masa khorok cha Tripura ni je Tripura zuk bahai hai teksa motor ma karnama khai faikya bat haipan borok gabangko borokban ba hamia si comment khaijak kha Angle omon first time no je Miss India ongmani si istena present khaiman ya golfan marke borok ba hamia comment khaijon obon poila no gota borok ba appreciate khaijagan ba koi ulta si hamia comment khaijak to omon nang poila omai first time no gota ono ba jephar Miss India ongi je Tripura phirogi phai afar bono je news channel thangoi sungkata nung bahai ma tong saga Miss India ongi bahai ma tong kya sai khana ga thimba sungata Tripura. After that, I went to Miss Hornbill International, which happened in Dimapur, Nagaland, and I was in top 5. And after that, my parents supported me so much. Baza kok borok kisa English kisa mai ke mang sakata han bai kebang ku borok bon sajak le marken kutuka marken hamia citara bon kutukan nangka ebo mai kutukan mon nang hai si o jaga Tripuran borok no je ang umai ke ongi phai ni khana thang ko baza kok borok kisa ka hama ke ekdom thas ke nai thongma ka sami hai je a jaga over attitude bose over acting ke English emang si sasiota even a interview no okra bunai na ko okra tambo jinai nung asu English okra ka baksa borok lekha por je thong baksa borok English bus dia bang ku borok tak Tripura 19% borok no English bus dia butongo a jaga English mang sau ka han bogi bo sajak le ta bang ku borok bon sajak le ta bono omo saman ko gya mane English ko ga ba hamia hin saman ko gya mane English no ko je baide je jaga use khaijang a jaga use khaiti Tripura bono kok sung ka ba jaga kok bor ko chana nang manta puspita mura sing saba phai ba tam khai ka tam moi ba Miss India mang ka GMI Miss India mang nong tini sai khna ri bano bangka je puila pha sang ba Tripura ni ongoi ne je Miss India kha puila Tripura nong Miss India kha tan puspita mura sing ka ba 2013 ba je Guwahati o thangda je Hornbill a jaga top 5 ba jaga obong tak ta mani ba jaga winner tongmia top 5 ni je ranking sogoi ja abo ke bahai nhai je thangni Miss India femina duibar thangja a jaga duibar thangni bo pro phelong jak tabo ke hai nhai bo ongi pheka 2024 Tripura nong je puila Miss India ongi pheka je puspita mura sing hai ke Miss India ongi ma ka hino angle bu gisaba nang mani mai ang thanga haisi bon sei Tripura tai kebu burunya thokure he mane bon sei tai Tripura kunu burunya thokure te body Tripura joton the burunya thok bo simi tai ke kure hai je bo bai ke Miss India ongi thaka hino anglo pura mar khama na oi thanga obon sai chikang mo 2013 je Guwahati o thangi je Hornbill ongjak Miss India ni je top 5 thangja aja unyar ongmi ata man san thaka aba shampoo ni sibele chan chel ni sibele hai duibar bo femina thangja haipan aja ba duibar no pura phelong dakta haipan bon mafa bon bukha kara khai asuk ma ke support khai kap asuk ma ke suba zur kha asuk ma ke bono tabo ke bahai hai ongi phekate 20 edition mega Miss Notice sai chikang o samuna kabangma borong khabe 4 jana borok khai paijak mithun dabur manok siuna mon pore Miss Nishtha umon pa Mr. Tonoi umon pa tabo ke puspita mura sing no mani mai ang ta bo bahai ke je Miss India ongiman ba asuk buri hitra khisi bo bahai ke ongiman tamo tai Tripura bonchi buri na thakuri jo umai ke baksa borok umai ke salai tongta baksa borok umai ke sai tong bujuta wansar ong bagi se bahai wansar bai tong lain ta hing wansar bono Miss India khair ka olaka wansar chalan bo nai thani umai ke baksa borok ke sawi tongo actually nai thake bo asuk buri bu asuk nai thok the no talent tong hang mani buri bu asuk nai thok the hai si bo bahai ke Miss India ma kha obang bo marken wana jak marken tension nang jak obon ngolo wansar ong yang nang kha khai ta wansar no bon Miss India khairu nang kha khai ta je wansar goi bo bising juruk tong tang ang umai ke personal ang umai ke wansu ta nok bahai ke wansu nok sarita tak nok suiman kaise Miss India Tripura ni mungna asuk market Tripura represent khai payu Tripura je kaise state ni mungna paisa kusugu the phai a borong bahai ke hai saiman hinok sungui mano bo bahai ke Miss India ma kha ko bang kaham ke saima no Miss India ni chung kaisman bono mani nami haisi bo jibono naik me ta bo Miss India ong me ta bo bising 2 number sam khaya khang bo Miss India ong iman kha haisi tainong opinion rok nok tolo comment khai sadita